It's going to be a fine night tonight. It's going to be a fine day tomorrow. Ko bi rekao da bi Kleenex reklama za maramice koja je napravljena 80-ih godina mogla postati jedna od najvećih urbanih legendi, te da je reklama toliko uznemiravajuća da je banovana sa svih TV kuća u Japanu i da su gledalci tada prijavljivali da su im se počele dešavati čudne stvari, a TV ekipa koja je bila zadužena za snimanje ovog reklamnog spota umrla pod jako čudnim okolnostima. Dobrodošli na moj kanal, ja sam Erebos Nix i u današnjem videu vodim vas u Japan, a godina je 1986. gdje je jedna sasvim normalna reklama izazvala toliku buru u javnosti. Pa kako to da je ova na izgled nevina reklama sa malom bebom, ženom i jezivom muzikom dospjela na popularnu YouTube platformu, gdje su korisnici nakon gledanja izjavili da se nisu osjećali dobro, pa da su neki čak i pomišljali na samoubistvo. Reklama prikazuje ženu i bebu kako sede na krevetu od slame sa tamno-crvenom pozadinom. Žena na sebi ima dugu bijelu haljinu, izgleda sasvim normalno. Beba je međutim malo drugačija. Ona je obojena istom crvenom bojom kao pozadina i nosi zelenu periku sa rogom. Podsjeća malo na bebu demona. Beba drži prekrštene ruke i deluje nezainteresovano kada žena izvuče maramicu iz kutije. Zatim je pusti da je odnese vetar, a delić pesme koju ste čuli na početku ovog videa dolazi baš iz te uklete reklame. Kako se u to vreme engleski jezik nije baš praktikovao u Japanu, publika koja nije bila upoznata sa džinglom za ovu reklamu bila je veoma uznemirena jer su oni smatrali da je ovo drevna nemačka kletva, a pesmu su preveli na sljedeći način: sada ste svi prokleti, sada svi umrite, nećete dočekati jutro. 25. marta 2013. godine YouTube korisnik Shrouded Hand objavio je videoklip na kojem je zabeležio paranormalno iskustvo koje je imao sa ovom reklamom. Prije nego što nastupi ponoć, video ide sasvim normalno, što se ne može reći za taj isti video kada nastupi ponoć. Naime, samo 1 minutu posle 12 sati video počinje da se deformiše i počinje da pušta jako čudne zvuke. Naravno, ovo može biti čista slučajnost, pa ostaje na vama da procenite. Iako ukleta verzija reklame privlači svu pažnju, postoji alternativna verzija koja je daleko manje uznemiravajuća. Ova druga reklama prikazuje radosnu, nasmejanu bebu demona koja se igra sa maramicama, vadi iz kutije i baca u vazduh. Ostaje nejasno šta se desilo nakon što je reklama povučena i da li je ova vesela verzija gdje se beba igra nastavljena da bude emitovana. U svakom slučaju, ako je cilj Kleenex firme bila da privuče pažnju, mi smatramo da su u tome sigurno uspjeli. Kleenex ティッシュです。